ciringi 70. 70. Itato. Ndio namba ya muiretu kama mutumia whatever. No ndenda ugikwira atiriri. Nikishoka nona mtoto ucio ri. Ukuri ndi mugoroki kai. Macio ni macire mariko marajukirira. Kai mama. Hapana. Kana nĩ mũthiĩ mũgekĩre ũhiki ndege igũrũ kagũre ndĩ hau, kana nĩ mwĩkĩrĩre meri igũrũ ndikaragũre ndĩ hau. Nonsense. Hiya. Oh my. Wahe rĩu wĩra wa kũruta. Ndirarĩ na wĩra wa kũruta. Ngai ndũnyendete. Ngai anyonagĩrĩria maũndũ makwa ũguo. Ahingũragĩra ũguo. Listen. Nyamu ona ingĩmĩenda ndaika icio. Iyo conversation ngũheo yothe. Na menye no. Na kũrĩa aumĩte. Weka kaũndũ hatari. What? Umejipanga. Nawe ndio ũraweka. Kĩrĩa wakiriĩti thĩinĩ wakwa makothe. You repeat. Siende ukabili. Dakwira you leap. Enda. You will leap. Kwenda. Na tiramaka. Kuenda. Iyo ndutwe. Ndikego. Na ukiriro thie. Na no uthire ndenda. Kana ucoke ndenda. Makothe it's about me. Guy. Oraga thimu. Niona nino nguria atiriri apa goja hapo goja. Otira atiriri makothe. Ogo niguo njetigirite. Ndio unaniogopa. Listen, ndenda kwira atiriri makothe. Wacha. Wacha ndakwira atiriri. Wenda. No ndamenya ati oje tigete ati wate ciringi 30. Thimu ya 30 ni ndwa kagure. Kumbe. What? Kai kwari gikoyo ni augire ati wakoro ni arume uri okehithe. Makoragwo mari maitha. Makoragwo mari maitha ati no akwihithire nginya na kahiugo na ndungimenya ati enako. Ni wira wa he wa kuruta. Na ndakwe from now henceforth tutapatana. Ni wira wa he. Kau no nginya ngathi tucemanie ndimwira maundu maria mari ngoro-ini yakwa ndimurume haha kwa haha tukionanaga rimwe kwa rimwe na nigetha etikie ni ndacenjirie na amenye ndiu na amenye ti Naomi uria oi no nginya tukonana. Sasa. Yeah, long time. Last week. Last week. Tuwe kaneta last week. In fact, hiyo tu problem Ukora family. Nebu family tijuri tigana na family. Ndio kwa family iko tigana. Wewe wana ate. I trust you. Hano ndenda uteithie. Wakoti kwega ndagikone. Wakoti kwega ndagikone. Listen. Okay. Ano kauga kunde gakiri okegai no tafadhali thikagiriria. Ni thikiriritie no nice no nginya mburia kiuria bare ndererewa. Kuri kingi urenda kuria? Kwathi atia. Haya, thikiriria. Makothe ri ena gathina. Hari muiritu. Either Makothe ena mundu ena mubango wa kando, I don't know. Hena muiritu aleta Naomi every now and then. Nginyo tuko aragiri mukakagwa Naomi. Handu ha Makothe arote na Kagure.
araruta muiri tuletwo Naomi ndika ni muiri tukani mutuga whoever Naomi wako hau riu ni horokira ndire ungikinyithia makothe thuku wiki temwe ni gukorwo wanyita Naomi can you imagine hai makothe uri ambise kana wingi makothe skiza wa kando makothe makothe is a good man I doubt anonga wararota na Naomi tigana na makothe ai ina irimu kathikiriri riu ni ndirakuhora kakore siria anginya kora kwina Naomi mwena ngiraji nake utina umtuna ngiraji nake na thikiriri si mimi nakupatia kazi si mimi nimeku approach makothe Naomi kathikiriria ni ura imagine ira ndiramenya niri ndakurie ndaiguire makothe akiaria na thimu ndirathi ndakurie makothe aturitie maru uguo agipurindi na muiritu ucio upurindi fi riu ora mundu murume erageria kuri mundu nginya ati gutigatuike undu agutwika ati Naomi ni agakumuigua masikia akimura please Naomi thikiriria tu please Naomi ona nduritie maru ngakia araria thimore ndakwira thimu-ini agaturia maru thimore ndakwira araturitie maru uguo araragia na thimu uguo aturitie maru takwara propose yes I don't know kai then ndatiroire thimu uguo ri oya thimu uguo atenyone nuri ni ra imagine makothe aroire thimu yo arahurithia ethire ndikaona ndikamenya ucio meaning ucio ti mundu tu ucio ti mundu tu ucio no nginya kora ni bangwa kando ndakwira ucio no nginya ko ni mundu ukinyete makothe haha unasikia angikoro no igane orage thimu ya ciringi 20 ni tukumucaria ndigakinyirwo ni tukumucaria ndenda ri kumucarie tafadhali no nginya tumucarie wamucarie we wamuona ri wamumenya ri kazi yako imeishia wapi step hiyo ingine uachie sawa weruta wira ndio makothe pio umucarie tumenye no confirm ucio ni we na Naomi unasikia ukonfirm tu uguo ri tato sawa we muthenya ri ningutumira ngiti 20 one pesa cia gutira ngithiukathie guthiuka ni sawa nikukuria sawa please nitukumunyita don't worry thank you all right ngukorwo njetereire thimu yaku nikukuborera haya pamoja Naomi, pole kwa safari na ni thengi muno ndo aguka. Pole kwa safari kitu gani? Tirorora njira. Ina mihango mingi muno na njetereire.
Ukawa uko rakarite ate surely. Ni asili ya nini umekuja nayo mapema hivi? Ndigatiga kurakara ni maundu maria wanjikire. Na ndukende thiraniro, njira uri uranjira, turikanie, thie kuria thiete. Uraria ndu ndutikire uraria? Sitaki chochote, gutire kindu ndirenda. Please, ndigukite kuria for your information. Ndwitie sonda basi. Ona soda ndikunywa, sitaki. Ndakwira ndirenda kindu. Nothing. I'm okay the way I am. Now me do please. You know it's good you have come, lakini reason ya gwetete ni goke twarie please. Turaririria ndui makothe. Ni ndui turaririria. Ni nawe muturire witu ni wathirire. In my life ni wakuire. You are dead as we are talking now. Huko gutiri nduranjira. Naomi, tukone agwetete tuke ate tunegene karando. You know I apologize. I'm very sorry. Nikwa nagwikiria ati ucio munene ugo serious riuta. Ate? Guy, yani nduraririkana maundu maria watumire ngerere makothe. Ndukende gutuma jihoria na nyumethie. Njira uri uranjira. Naomi, nie no ngwendete. Naomi, I still love you. Nie no ngwendete Naomi. Despite wendo ni ucio waku ndiga thibitari ndari hakuhe nginya gukua undigite thibitari na ciari nio manjugurukagira ucio ni wendo wa thaa cigana wendo shemoniu Naomi please liu tutinginege no go forever. You see kwi vandu vakinyaga mundu ana marakara marari mwiri makathira. Please you just agree and Naomi, by the way, let me tell you something. Naomi, ni muthioro kumia kyo tutiganete yonde and I can assure you yes, why is it paining you? Why is it so bitter to you, my dear? Ngwire haria ndakinyire ndathire ngiambiriria muturire ungi mweru so utiri undu mweru uranjira with you I'm done. Please, I am done with you. Koguo ndeto nyingi ndikwenda na unjitikirie thie kuria thiete. Ndikwenda kuririkana maundu maria. Ni Naomi, I'm very sorry. You know I ni ramenya ni nakuvitiri. I agree. I know. Turete makothe webaria. Makothe. Kuria ni makothe. Tokera wone. Kai. Mama ni makothe kiareka ku. Mutumia uri anganeke nireragwa ni Kagure Naomi. Turaina Kagure Monday. Akimbira makothe na mutumia wengi for the last 2 weeks. Akoretwo akiaria nake nyomba. Akirota nake nginya tukorara mukakamberia gwitana Naomi. Nane ke uria. Nani? Uria no mwene no ona. Wanginya korwe neke. Ambirire nginya guturia maru na thimu. Araria na thimu agituragia maru. Ati akiaria na Naomi. Makothe imagine. Rimwe yacio. Ni uramenya uria uria wakora ndi mubiti. Ni uria wae mutumia wake wa mbere. Na Kagure arambirire. Ararota nake nginya tuko araramuka kurota nake. Ati imagine eyo na tera left triangle. Eyo na trapezium. Left trapezium. Wacha nikwambie Vero, guy. Unajua for the last 2 weeks, Makothe ndamuhurira thimu, ndoyaga thimu ciakwa. Kino kia gitumi. Fikiriria. Ndamu atucemanie, hataki kuniona. Kumbe yako na mtu mwingine. Haiwezekani. It's not about ati sielewi. By the way, shaitani. Unajua saa ingine by the way, mimi ile mambo nimepitia maishani yangu Naomi, I can assure you. Ile mambo nimepitia in my life. What I have passed through in my life. Lakini Naomi uko na niona by the way ngeragia kusaria contact ciaku sikupati. Ninajaribu kupigia hata your brothers hawachukui simu zangu. Everybody by the way nimekutafuta sana. Wananuria tu tokite Nyeri tu hata by coincidence tukapatana. Naomi, please, wacha Makothe. Tiga kurira. Makothe. Ni ndakwendete. Na ngoro yakwa yothe. Ngikunengera ngoro yakwa ukimirikania thi. Na reke ngwire. Endo ahikanirie. Ukiambiriria muturire ungi mweru. Ugicaria mutumia ugukuhe mwana. Riu wina ciana, wina mutumia. Be satisfied. Are behave no do Biu ni ndari gwatiriri. Arenda macokanira na mutumia wa mbere na maina uhinge nyomba nawe no biro.
no akorirwe na ngoma. Nawe ni akubira ku? Yeah. Mutumia wa mbere aina wengi nyomba riu nawe. Sio Makothe mwenye najua. Kagure ni rakwira akanete uguo.